Moje ime je Andrija Nikolić i ja sam vaš večerašnji domaćin. Večeras ćemo govoriti o odnosu partije i države. I u ovoj, kao u sinoćnoj debati, učestvuju predstavnici svih 13 izbornih lista. Predstavit ćemo ih po redoslijedu koji je utvrdila Državna izborna komisija. Sa nama su večeras Besnik Đona ispred izborne liste Albanska omladinska alijansa. Dobro večer, Mirmrama Djedve. Jovan Markuš, nosilac izborne liste Srpska sloga. Dobro večer. Adrijan Vuksanović ispred izborne liste Hrvatska građanska inicijativa Odlučno. Dobro večer. Goran Tuponja ispred izborne liste Pozitivna Crna Gora Darko Pajović. Dobro večer. Vladimir Vujović ispred izborne liste Socijalistička narodna partija Crne Gore i Riječ i djelo. Dobro večer svim našim gledalcima. Hatidža Đoni ispred izborne liste Demokratska unija Albanaca. Dobro večer, Mirmrama. Mehmet Barthi ispred izborne liste Albanska koalicija koju čine Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokratska partija i Albanska alternativa. Mirmrama, dobro večer. Slaviša Čurović ispred izborne liste Demokratski front. Dobro večer svima u Crnoj Gori. Očekujemo da nam se za par sekundi pridruži Vasil Siništa ispred izborne liste Forca za jedinstvo pod rednim brojem 9. Sa nama je večeras ponovo i Suljo Mustafić ispred izborne liste Bošnjačka stranka Rafet Husović. Dobro večer svima. Dalibor Kapejović ispred izborne liste Koalicija Europska Crna Gora Milo Đukanović. Dobro večer. Vladislav Vuković ispred izborne liste Zajedno na kojoj su stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore i Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore. Dobro večer. Dragica Perović ispred izborne liste Srpski nacionalni savez dr. Ranko Kadić. Dobar večer i od mene. Pretpostavljam da ste sa pravilima upoznati, ali zbog gledalaca ja ću ih još jednom pročitati. Svi učesnici u debati su ravnopravni. Svakom od učesnika bit će postavljena 2 pitanja. Svi učesnici imaju isto vrijeme za izlaganje. Svaki učesnik ima 90 sekundi da odgovori na postavljeno pitanje i još 60 sekundi u drugom krugu koje može iskoristiti za dopunu svog odgovora ili komentar izlaganja drugog ili drugih učesnika. Na kraju debate svaki učesnik ima 60 sekundi za završnu riječ. Učesnici će imati uvid u vrijeme koje im je preostalo za svako izlaganje. Tokom izlaganja jednog učesnika bit će uključen samo njegov ili njen mikrofon kao i mikrofon urednika debate. Učesnici neće prekidati jedni druge i neće uzimati drugome riječ i vrijeme za odgovor. Urednik debate ima pravo da isključi mikrofon učesniku koji se ne pridržava pravila debate. Čuli ste pravila i još jednom podsjećam da ćete pitanja i eventualne komentare izlaganja drugih učesnika odgovarati po redoslijedu na izbornoj listi koju je utvrdila Državna izborna komisija. Dakle, nema promjene redoslijeda odgovaranja. Predstavnici manjinskih partija mogu govoriti na maternjem jeziku. Kao što sam kazao, tema večerašnje debate je odnos partije i države, a učesnici su unaprijed dobili 2 pitanja na koja će večeras odgovarati. Pitanje na koje ćete odgovarati u prvom krugu glasi kakav je odnos vaše partije prema državnim simbolima Crne Gore i svemu onome što čini identitet države. Fokusirajte se na pitanja. Pravo na eventualni komentar izlaganja drugih učesnika imat ćete u drugom krugu. I naravno vodite računa o vremenu. Albanska omladinska alijansa ima svojih 90 sekundi. Izvolite. Još jednom dobro večer svima. Kao što znate, Albanci u Crnoj Gori kada su u pitanju nacionalni simboli i simboli manjina po nama su nezadovoljni. Jer kao što znate, nama je zabranjeno da ističemo svoj nacionalni simbol i ne samo to, nego i drugi niz zakona koji diskriminišu Albance. Mi ćemo po pitanju državnih simbola svoj sud dati nakon dobijanja naših prava od strane ove države ili bolje reći ove vlasti. Nama je žao što taj sukob postoji između 2 najveća brojna naroda u Crnoj Gori. Mi smo svjesni da kao manjina imamo mali uticaj na donošenje ovakve važne odluke, ali moramo reći jednu stvar, da je naša želja da se ova država demokratizuje ili demokratski uređuje i da jednoga dana i mi Albanci osjećamo ovu državu našom državom. I tek onda će Albanci moći da govore o simbolima i svim ostalim pitanjima
koja su od važnosti za opstanak jedne demokratske građanske države. Niste ispunili svoje vrijeme, ali na redu je Jovan Markuš, nosilac izborne liste Srpska sloga. Izvolite vaših 90 sekundi. Pa vidite, pitanje državnih simbola nije samo političko pitanje, već prevashodno stručno pitanje. Heraldika i veksikologija kao pomoćne istorijske nauke su, da kažem, dosta komplikovane oblasti i da bi se o njima raspravljalo treba prije svega poznavati materiju. Naš stav prema simbolima postojećim je negativan jer se radi o falsifikatima. Prvi falsifikat je himna, jer izvorno himna glasi, tekst sadašnje himne: o junaštva svijetla zoro, majko naša Crna Goro, na tvojim se vrletima razbi sila dušmanima, jedina si za slobodu ti ostala srpskom rodu, da će Bog i sveta mati da se jednom sve povrati. To je štampano 1884. godine. Kada je u pitanju grb, grb je također falsifikovan jer je jednostavno dvoglavi bijeli orao prefarban. Također, zastava je isto falsifikovana jer je alaj barjak prefarban. I interesantno, gospodin Krivokapić kaže da se mi danas Srbi borimo pod nekom drugom zastavom, a ispade pošto je sadašnja zastava Crne Gore najsličnija zastavi suvozemnih snaga Rusije, da se upravo on bori pod zastavom države koju baš ne simpatiše. Isteklo mi je vrijeme. 90 sekundi za Adrijana Vuksanovića iz Hrvatske građanske inicijative. Izvolite. Dobro večer još jednom vama i gostima u studiju i svim našim gledateljima večeras. Što se tiče nacionalnih simbola Crne Gore, to za Hrvatsku građansku inicijativu više nije pitanje. Mi ne samo da ćemo poštovati te simbole, mi smo ih poštovali u prošlosti, ne samo da smo ih poštovali, već smo se i borili za njih. Kao što znate, kad je ideja crnogorske neovisnosti bila u velikoj manjini, mi smo bili dio te manjine i borili smo se za nezavisnu Crnu Goru i trpjeli smo sa tom manjinom da bi prije 6 godina ta manjina postala većina i sad živimo u neovisnoj Crnoj Gori. Tako da, što se tiče nacionalnih simbola crnogorske države, mi tu više ne vidimo nikakvo pitanje i naravno da ćemo ih poštovati. I nadamo se da će u budućnosti doći vrijeme kada neće biti udar na vijest u medijima ko je ustao na crnogorsku himnu, ako nije. Za sada toliko i hvala. Sada Goran Tuponja ispred izborne liste Pozitivna Crna Gora. Darko Pajević, izvolite. Hvala. Pozitivna Crna Gora ima eksplicitan stav da se zakoni u Crnoj Gori moraju poštovati u svim sferama života, a naravno samim tim i najviši zakonski akt koji se zove Ustav Crne Gore. Odnos prema simbolima je ujedno i odnos prema Crnoj Gori i njenoj državnosti. Nacionalni simboli, uključujući i himnu, moraju se poštovati. I mi svi moramo se naučiti poštovanju nečega što se zove država, a državni simboli prije svega simbolizuju državu. To je u principu jedna jako jednostavna stvar koja se rado zloupotrebljava od strane različitih političkih subjekata, pogotovo onda, a to je nažalost dosta često, kad nemaju što bolje da ponude građanima Crne Gore osim podjela. Pozitivna Crna Gora, kao građanska partija lijevog centra, je čvrsta u svojem naumu da svojim političkim djelovanjem vodi ka spajanju, a ne razdvajanju građanskog tkiva Crne Gore. Od izuzetnog je značaja da građani Crne Gore prepoznaju tu dugogodišnju manipulaciju njihovim osjećanjima i igranja na kartu podjela. Crna Gora je domovina svih nas i neka svako da svoj najbolji doprinos njenom boljitku. Najveća razlika u Crnoj Gori nije po naciji i vjeri, nego razlika između bogatih i siromašnih i to je ključni problem Crne Gore i njega moramo rješavati. Hvala. Vladimir Vujović, Socijalistička narodna partija Crne Gore i riječ i dijelo. Izvolite vaših 90 sekundi. Državna obilježja za Socijalističku narodnu partiju Crne Gore su u istini duhovna i moralne vrijednosti. Dakle, partija koja baštini sve vrijednosti naše Crne Gore, naše države Crne Gore, ima takav odnos prema tom pitanju. Nažalost, partije malog političkog uticaja, kakva je Socijaldemokratska partija i njen predsjednik, učinili su da ovo pitanje postane aktuelno i danas, kada se moderni svijet odavno opredijelio koja su to obilježja državna koja treba da
poštuje i kojima treba da se naprosto bavi. Zašto je to danas aktuelno kad život ljudi je veoma skroman, kad se živi teško, kad imamo stotine drugih razvojnih problema i umjesto da pričamo o tim životnim razvojnim problemima, mi danas se bavimo onim što je aktuelno malte ne otkako imamo višestranačje u Crnoj Gori. To je zbog toga što imamo nerazvijenu demokratiju i ograničenu slobodu. U društvima koje imaju razvijenu demokratiju i koja imaju punu slobodu, rekao sam to već, ova pitanja su odavno riješena. Socijalistička narodna partija Crne Gore, kao partija koja želi da miri, kao partija koja želi saglasje, koja želi jednako svih, naprosto nudi ona rešenja koja su prihvatljiva za sve u Crnoj Gori. Naš program naprosto govori o tome. Završite misao. Govori o tome da su naše rešenja, koja su poznata, koja ovih dana ponavljamo iz dana u dan prihvatljiva i da ona treba da budu okosnica dobrih odnosa i pomirenja svih ljudi, bez obzira na vjeru, rasu i pol u Crnoj Gori. Hvala. Na redu je Hatidža Đoni iz Demokratske unije Albanaca. Izvolite. Mir Rama, dobro večer. Demokratska unija Albanaca je jedina albanska partija koja je podržala i javno učestvovala u referendumskom procesu i svoje glasače animirala i Albance u Crnoj Gori da glasaju za nezavisnost Crne Gore. Pod 2. Demokratska unija Albanaca je također jedina albanska partija koja je u Skupštini Crne Gore glasala protiv zakona o državnim simbolima. Imali smo amandman na 2. stih himne. Taj amandman nije usvojen i prosto smo mišljenja, tačno je da državni simboli trebaju da prvenstveno odražavaju volju, htjenja i osjećaje većinskog naroda, ali vrlo jasno moraju govoriti i o multietičnosti koju baštini Crna Gora i kojom se ponosimo. Za Albance u Crnoj Gori je najinteresantnija ili najznačajnija upotreba njihovih nacionalnih simbola. U sljedećem periodu ćemo nastojati da se pozitivna zakonska regulativa uskladi sa Ustavom koji ovo garantuje. I tu ćemo sav svoj angažman nastojati da realizujemo i da do toga i dođe. Sljedeći je Mehmet Barthi iz albanske koalicije. Izvolite, vaših 90 sekundi. Hvala. Mir Rama, dobro večer. Članom 4 Ustava Crne Gore se u načelu definišu državni simboli, ali suštinski Ustav je ostavio dosta prostora za šetnju koja je prilikom usvajanja simbola to je i urađena. Simboli sadašnji odražavaju društveno uređenje Crne Gore kao državu, naravno, Crnogoraca. Takvi su i grb, i zastava, i himna. Apsolutno mi nemamo ništa i protiv toga. Dakle, državni simboli Crne Gore sadašnji ne odražavaju ni nacionalnu, ni etničku, ni kulturnu, ni vjersku, ni jezičnu različitost. Dakle, sadašnje Crne Gore, a demagozi puni usta demokratije kažu da je to bogatstvo. Ako je to bogatstvo, onda ja pitam zašto to ne odražavaju i simbolima. Kada je Skupština Crne Gore usvojila državne simbole, dakle zakon o državnim simbolima, ja sam rekao da apsolutno nemam ništa protiv, vi ste to predložili, vi ćete usvojiti, nema nikakvih problema, jer Albanci imaju svoje simbole. Mi poštujemo vaše simbole, Albanci imaju svoje simbole stare preko 5 vjekova, koje očekujemo da isto tako i poštuju. Dakle, ako već imamo sve ovo što imamo, dakle, jasno da ne očekujte od nas da i nećete da naše simbole... Dobro. 90 sekundi za Slavišu Čurovića iz Demokratskog fronta. Dobro večer svima u Crnoj Gori. Nažalost, ja mislim da smo jedna od rijetkih država koja u 21. vijeku rešava ova pitanja i koja se bavi ovim stvarima, zato što vjerojatno bi večeras bilo prikladnije da se bavimo i svih ovih dana i svih ovih godina našim standardom. Čisto sumnjam da večeras narod koji živi od 1. do 15. dobro ili solidno, od 15. do 1. nikako, može da
gleda ovo sa mirom i gleda ovo sa nekakvom pritajenom strepnjom šta će se desiti sutra, zato što do prvoga ne zna šta će da uradi. Ali dobro, kad je već nametnuto to kao pitanje, ja bih samo rekao da Demokratski front baštini cijelu Crnu Goru. Dakle, u našem simbolu koji baštini i onu Crnu Goru koja ima trobojku i onu Crnu Goru koja ima ovaj alaj bajrak za svoj simbol sada i ovu maslinovu grančicu koja je opet boja jednog naroda u Crnoj Gori. Ali šta bih rekao ovdje u naših 595 mjera, naravno da smo se i time bavili, pa se tako kaže da državna Crna Gora treba da dobije i narodnu zastavu, crveno-plavetno-bijele boje koja ima utemeljenje u ustavnom kontinuitetu, istoriji i tradiciji Crne Gore, a također da bi se ova himna, ovaj Svjetla majska zora, trebala skratiti za druge dvije strofe. Kao što smo vidjeli do sada, i zvaničnici državni, glavni zvaničnici u Crnoj Gori su za to da se te dvije strofe sklone, znamo svi zbog čega, da sada ne pominjemo Sekulodrljević i ostalo, ali baviti se ovim danas je stvarno strahota jedna, zato što daj da to riješimo odjedanput, narodnim konsenzusom, pa da se bavimo životnim pitanjima od životnog značaja, a ne ovim stvarima. Isteklo vrijeme. U međuvremenu nam se pridružuje Vasil Siništaj sa izborne liste Forca za jedinstvo. Izvolite vaših 90 sekundi. Hvala Mirmama. Dobroveče. Prije svega ja moram iznijeti 3 veoma važne činjenice kada je ovo pitanje u pitanju. Znači, dnevno red. Konstatujemo da su Albanci najlojalniji građani Crne Gore i tu lojalnost su iskazali i kroz volju na referendumsko pitanje. Druga je stvar da Ustav Crne Gore nije glasao ni jedan poslanik iz albanskih nacionalnih partija, ne zato što su mislili da je loš Ustav, nego smo unaprijed znali da ona većina koja je izglasala Ustav neće ga poštovati, a bilo je i potrebe iz razloga što nije bilo prihvaćeni naši amandmani oko zaštite stečenih prava i tumačenja manjinskih prava i sloboda. I treća je stvar zato što je Crna Gora ustavom definisana kao građanska država, da pri tome nije obezbijeđena jednakost svih naroda u njoj. Kada je ovo pitanje, znači ono što je gospodin Bardi rekao u članu 4, definisani su državni simboli, mi imamo stav da poštujemo ono što je volja većine u Crnoj Gori, ali isto tako zahtijevamo da se poštuje i ono što je propisano članom 79 Ustava Crne Gore, kada je zajemčeno slobodna isticanje upotreba nacionalnih simbola Albanaca u Crnoj Gori. Znači, protiv smo onoga da se i dalje zloupotrebljava Ustav i da mimo zakona o nacionalnim pravima i slobodama i mimo zakona o upotrebi nacionalnih simbola propisuje zakon o javnom redu i miru koji članom 23 na neki način zabranjuje ovo pravo. Sada Suljo Mustafić ispred izborne liste Bošnjačka stranka. Rafet Husović, izvolite vaših 90 sekundi. Dakle, Bošnjačka stranka zaista smatra da su poboljšanje socioekonomskog položaja svih građana Crne Gore i posebno sredinu u kojima žive Bošnjaci i muslimani najvažnije pitanje koje je na dnevnom redu. Ali isto tako smatramo da je pitanje odnosa države i naroda koji je čine veoma važno. Smatramo dakle da je Crna Gora danas multietnička država i po svom sadržaju i po svom historijskom backgroundu, ali isto tako da je Crna Gora država koja je sazdana na slobodno iskazanoj volji njenih građana na referendumu 2006. godine. Podsjećam da su Bošnjaci i muslimani dali doprinos gotovo u 100% da kažem, u toj populaciji učešću, da Crna Gora bude nezavisna država i očekujući naravno da će se upravo takav njen sadržaj iskazani i na referendumu oplotiti i u suštini, odnosno u realnom životu.